Jang. Ler. Gelap pacak jagat megado bipraya medal kengken setotan teh di parakan atur alit-alit teh. Atur alit teh. Alit atur. Tuh melang itu api alit-alit. Nah, melang melingi itu tuh. Terima kasih di tiang ada yang alit-alit. Anak-anak, alit-alit itu nak kertas putih. Jangan sekali dinoda kertas putih itu beneusa. Anak-anak harus rajin belajar. Bagus. Rajin belajar supaya lekas bagus. Aduh. Nyangket bungut anu cantik. Lah orang bagus. Kalau kita makan harus makanan yang bergizi. Diperlukan oleh tubuh. Kalau ibu bekerja, anak-anak harus bantu ibu bekerja. Ya, itu bagus. Kalau bapak bekerja harus bantu bapak bekerja. Tahu arti ibu? Ibu artinya insan budi utama. Karena ibulah kita bisa hidup. Jangan diremehkan ibu. Ibu pertiwi, ibu di rumah itu artinya ya begitu kan. Apa artinya? Itu penting begitulah. Ibu insan budi utama. Kalau bapak artinya suami. Ya. Kalau anak-anak, kalau ibu bekerja, ingat bantu ibu bekerja. Kalau bapak bekerja, bantu bapak bekerja. Ya, bagus. Kalau bapak dan ibu bekerja, jangan dibantu. Apa yo orang aja mau makan dadodam? Ya. Maksud gelasing yo gitu alit-alit. Maksudnya meniki kalau bapak dan ibu bekerja jangan dibantu. Kalau bapak suami. Suami artinya semua untuk anak maupun istri. Jadi suami pelindung keluarga. Bertanggung jawab atas keluarga. Dari maka itu artinya pelindung keluarga suami, bapak. Bapak sebagai pelindung. Dari maka itu ibu harus rela menerima lindung bapak. Lu jaga apa yo orang Atene apa ini kau? Melindung kentan. Dah. Iya. Maksud gelasing gitu alit-alit aturang pangrajin masuk sekolah. Pakaiannya pang bersih, pang seragam. Sampun, sampun. Sampun. Awas sing kan masuk SD takona alit-alit hari Senin sampai hari Rebo pakaiannya napi. Aduh, alit merah. Mungkin jelema sajan sing ten masuk SD hari Senin sampai hari Rebo pakaian ingatan putih merah hati. Merah hati. Hari Kamis sampai hari Sabtu takonang pakaiannya napi? Pramuka. Pramuka. Oh, bisa aja cai hari Kamis sampai hari Sabtu pakaiannya pramuka utawi batik ingatan. Nggih. Yang tadi murid kewah apa? Yang tadi murid kak gitu bener. Ingatan udah pangsing sap hari Minggu melalung. Aduh. Dam. Siap. Ler. Ya. Anak macan di hutan yang sunyi. Oh, anak macan di hutan yang sunyi. Jangan macam-macam, saya akan bernyanyi. Ingin Raris. Laksanane ngastawok asang ang yang suksama sing adolen sidone paman pagehan paman jadi manusia demot moyatnya ayo anu naning pariyatna pacak jagat magado anak agung gede megadon bakal medal medal ngedap
Mikir surya saking daya diri walu ya petenang Saya wati ango pitiang risep pemedal palungguh. Kengken mirip suasana di boncing ngarikat kalau sa pemedalan ko. Aratu doagung rep sirap ikang pertak janomot Ini saya wati. Ha, Tidak. bangunan. Bangunan. Sampun. bangunan Bangun iki apa? bangunan Ne maro matan sehat kan. Bangun maro bangun. apa bangun Wayan Mongol. Cina ngudiang bangun wayan bongol kelijani Bangun nang. iban ci bangunan Ada. tuturin yo Ada. Play. Ayo. Melang lah ibu. Ingatan Tri kaya parisuda. Ada keto na patut. Awak ngayah apa ne? nah sudah muncul Nah, Dia. sedanan gelah. Iyan rerah di tiang ring napi. Iyan gelah kado di Amerika caranya geladap. Dek, kira mau? si kengkeng gede Aing. Iyanin palungo cokor dewa melingi ring Amerika. Waluye sekadi matuan di tiang. Denak ketong na. ngudiang ci ngelah matu di Amerika Di jauh dah di ngelah matu kengken kita. yin matuan ci di Amerika Matuan di tiang Reagan. Madu, Madani Reagan. Nggih. Uling di Amerika. Nggih, Mau kengken ni Reagan ngajak papan dada be. memisan. Man, papan dada apanya nadane? Regog. Ada ni regog kanya? Regeg. Ada ni regeg kan? Regog. Regeg, regog, Reagan. Weh, bos matu san Madani Reagan sa Inge. Amerika. Dadap sing mengganti ada. Mentos. Jangan disot Madani dadap. Wus. Mennya Madani. Mr. Grand. gerenyin Grandeng. Angwang Bali ada. Ler, lu kalau di tiatu sedaning lah. iya nareng dicu Yang ulun mengenal dari tengakin satu sepatu waluya siapa tuan se. aratu tuagung waluyo sangyang kalantaku Bagus yang kalan tako. ganteng Dan semua bisa orang bagus apa kau tagih tau? Di tiang. Betul benar. Becik. Doko di dewa bagus salah. Bagus. Info benar bisa orang gelah bagus. Inge, unsur. Ini semangat tagih benar ke puri. Lihat lah nanda kan. Di juang kalau awang toko. kengkeng iya jangan nyasa kakinya ci boy ayu cina telana Lah nyak misi tungu udah dasar banyak. Jangan kopong. Ya pasti ubah mana. Dengar? Nggih. adik Ya. Bangun iring lama sholat. Dong oyong dibucuke jalan play Bengkulu nase. bangunan ben bangunan Iring lah. Awang dia ada. Hai delok gitu, bendan ben man ngideng sing dini. naik Banguning ke di dadane pantawang lah mesti. Hai bangunung delok gitu. Banguning igal. Hai seret delok gitu. Kone pirang gelah dadap di balik banjar duwak sang kone ngatur alit-alit masa solahan maigal-igalan pangtayan mau bukti cingak gelah. Deng mesti nang duang klepit nang. Kan tiang di banyak mau kocok dua dia. Nen malut. Ye na amuro bener mau kocok. Nggih, kocok. Bos kone alit-alit muro barang si mau kocok. Emang kocok di tiang. Kengken adi uyut tugas nih.
Cingkeng tuh. Kentan. Tiang kocok. Begitu. Melandang. Kocok. Apa kamar kocokannya? Liak bara celulu rangno bojog cicing luba lutung ngono empung ada tiang plak oh mas tiba-tiba masang mau masang masang si cicing ya ada masang si kulu si cicing si penyu si rangno plak cicing penyu rangno cicing ya pak sira cicing luang tali ya cicing iki cicing celung tali sira. Dia cicing celung tali. Sira celulu sira niki dia. Celulu rangna niki. Nya male jepot terus kentan. Terus gitu. Nggih. Bagian ben kocok. Male jepot. Wah, kentan kok kocok probyo. Nggih, buan plak kentan pun masuk. Nggih, buaten pun penuh. Bener bom isi pes. Polisi apet bubar. Ngeleng tak alen. Aduh, jangan rangno kena. Jangan cicing. Selemot. Nah, kira lah masalah. Makanya main nah bener kebiaran saputnya. Auren dia, pangkebatan 5 ane. Nah. Nanti sing ngikal. Sing ngikal. Nah, bedik doen. Ceret. Oh, saya makanya mede apa tuh hidup bang 5 nah Soco ulung angin pun soco ulung kenapa yang socan bungkung dia ulung kenapa rambah igal ke lama tak aja kita pergi calep danau pas ngingin pas maju tuh mundur dek no weh igal bebedak tuh bang Giang maju mundur cara kucet pelih belas enggit yo sampun nih pun kencan niki nang orin malih aja malu orin aja yang ngigal panawang beno agam candang agam tangkis arak namanya nang udah ngejok itu wah so konen ngigal kin penonton pang bakti beno Om Swastiastu malu Om Swastiastu oh ampun kayak tua bibe biasa gitu nak nyantap oh nyantap Om jadi mah Swastiastu jadi buka landas limos nyam deh pang kadang biasa benang igal nah yang benang igal pang metanang selap menumurung igal bendan bisa ada angon ngaya ke pulau pasing lati sing lah pipis angon medana punio bantas weh bedakon deh nah apa sebenarnya mau buat suno jangu kan dan suno jangu tanam insek suno jangu apa boleh dong tapi mau goreng mau daging kentan tapi mau goreng mau daging mico kentan begitu niki yang boleh ya ada apun itu ini nggak masalah kengken sesolahan ke laki igal dadabai pangketo nah kau kajanan deh nah dia pas kajo nyanan 4 tengah nah balik kajanan lo deh nah maju ada pas maju mundur tuh pas keluar pas kajo keluar main deh pas sadar itu keluar sancotan mundur deh mundur dia pas mundur maju deh nah sudah di kajian memang deh kajian nah terus kajian memang dikit nah terus maju deh geser mai kamu terus nyerasa panas pasang weh masuk gelapang luung
Oyong-oyong aji. Panglung pedum karang itu bang. Pedum karang kaya panglung. Nah, Dikasih aneh niki rapi hijau nih. nah ditungin mau dibucu. Nah, ini ngelapa sholat. Dengan kegigit sesolahan kelai gal bener bang gitu nah. Kan misi kasar niki. Sing besun. Bayu benuk. Nah, net sok temok. Bisa mati muruk cang nenek. Ya kel mangon cang bo mati bisa gitu. Cia lemah. Cara cicing gitu kena bensin. Dadi dua wai kene. Tuh madan yen ngigal baris, makelu onen dek nengkleng. Apa gunanya nak nengkleng makelu tuh madan baris waspada. Saya mangigal di karpetnya nan di padang sing tawang laras keadaane. Mene batis baris sama lu. Oh, bo. Nyanan sukonen majalan barise motolihan tun. Wah, apa tolih baris tun? Tolih betian ada tain kuluk apa sih? Dia ada tain kuluk mundur. Ngatang-ngatangan. Sangkala sing ada agung ngempentahin kuluk tuh. Ba, pada angkat batisnya? Angkat. Angkat. Toleh tun. Up. Melang ajiang nak tain kulo. Weh, nang udiang ajiang tain kuluk. Jadi mangkit saya ngeten. Begitu. Pi lagi nawang atuh tain kulo sampun mesiram. Tain kuluk mesiram. Ya nagung maru mesiram. Nggih. Wow, nara. Net Mulan sajan sing teh nawang igal ne madan yen kene igal gelas sosolan gelas ne madan mo tanganan yen ado igal misi mo tanganan nyirian igal subuh mo kiri suwot kajena bener sereta lemasang limo lemasang penting pang limo pang lado kene nah seret kejena butar ceratone kane Ini oyong bagian anu. Limaan si jejeng ngantuk kini deh kan. Lara. Masalah detan ngipak kang bom sing kena. Kian kena hambas nyantep. Bas nyantap apa kengkene men. Aduh. Nang ngudiang ngaji mekruyuk. Sing ngeruyuk bro. Gler, nang may malu. Sing sajo cara atur alita-alita ratu dua gung gede para kenderwe ipun idadap duog pisan ngulukan alita-aliti mo igal-igalan. O mirip yang ketarke ban gelai dadap lah dengan igal yo diajang lah diajang penonton. Jadi kene Dogler tunian subuh man ngigal nengil. Gelas subuh sud masalah nengil. Jani yo pang didiana. Dadap nengil. Embo nengil si malu. Jani yo pang didiana ngigal pang salah igal yo cingak gelah pang salah igal yo suryana kene dodane. Delak ketu bendan ben man ngedengan. Nah, delak itu bedek doeng. Jadi itu lah pesta seni ada jadi. Belum lagi kan budaya Bali. Kengen dap. Udah nyantap yang igal mati agama.
Si we Malah jebos yang gamal tiang yang nyak tiang megal igal ataan di tiang di. wedek itu. Lima tuh nyak megal nah. Kata senyang igal nah. Kompak jangan tuh nyak igal nah. Wedek itu lek antie. Apa penabungnya protes yen gitu lung yen gitu lung igal Pak Dada sing cocok Bang igal barong pas nih igal oleh Bang mah repas Yang nyak yang igal ataan sing dadi itu bede doen au pak weh makanya nanti oleh ke Kengken dah, Beng dan jod lagi gambar. kengken tuh. Aduh, mati aku. Weh, gitu. Penonton di belakang protes. Aduh, aku udah tahan, Mas. Weh, begitu aja, Bo. Penonton di belakang protes. Krimik no. Yen gitu lu gambalannya bagusan gambar aku nih goban pergino. Cocok nih Pak Dada Bang Igal manuk rawo merepas gitu. Lima mata siangnya tuh nggak igal. Tuh, betik oen sih. Weh, latihan betik oen nih. Pada, weh. Jen Pak jalan, weh. Jalan, jalan. Oh, Bang gitu. Jalan. Pak. Dong yang jalan. Mula jelema seni ya namun tuh bat ni nutur lima tu nyang igal nah batis dia nyang igal nah margamal ngeken panabu jak ngedir lima igal gedirang lima kengken jak liman perogino seledetan peninggalan kengken jak peninggalan perogino adi jadua kene panak ke ngigal nyen yung uruk kang Dadong tiang. Dos Dadong tiang dua. dadong nih dua ngigal cucu nih taruh ke bisa ngigal cari sesongan Bali nanang nih nyalian panak nih Truk. nanang nih nyalian panak nih sinah taruh ke nyalian pepida mirip dadong bisa ngigal oleh tamu lilingan setil pelihatan gianyare Tan. ngigal margopati setil geladak badung Tan. ngigal Truno Jayo setil beleleng Tan kau tan. mengigal apa dadong bisa Kentan gas kajang klion di semur. Rumah pun hitung lihat ada nih tuan dah meja malu wawang romengat atawang Napi suka nering kayun jak nada saro mun. Kapun napi antuk. do kayai apotren neng mayo Adi ayu rai dewo udiang dewo ditumu jujo jengkat alek beli mai Adi cengak beli aku
Aratu doagung. Titiang para kang Cokori Dewo titiang. Paman Dogler nih. Inge sisu Cokori Dewo. Apa yang nyoleh yang penyingagla di jak setato eleng gelat tekin ipah gelayu rai Gler. Aduh sampun. Ipah geladi jo. Sampun. Ingat beli apa ada. Adi ayu rai dewo. Mudiang dewo ditunya logodok degak cara toke jenang dewo. Alek beli mangi adi. Cinga. Adi galak yun. Kengkian nenek unduk. Paman dada bo, Nggih, paman Doglero. Inge. Ada yang gelayu rai di Jogler. di komplek. Dalam memasak aksi sungawak. Tanurongangan abali mati Sembungan beli mati aja. mati Jangler. Alu Yen sing bakat lah ya yurai pak langon gelakuran ngaden gelas subo sedo apa ngan glaben nu hidup. Aratu doagung. Kengken Yang sampun tendados liloang di kayune. Bini becek ke taman adalah apa di taman arin Cokori Dewo. rasogar kitok ariwo sirap mirangan. Nggih, Ler, ke taman. arah sebenar cara atur pamane. Gelah kane kuasa dini di jagat makado kena gelah ngengkenan. Inge. Ya alih dia dikemu ke mana? Arin Cokori Dewo. Kapayon irama amarga. Paring taman sampun perapi. Sajahan pemargin Cokori Dewo sampun rawuh ing taman. Ya, clear. Tengil bener. Kalau bakal ngawon Yadi, mirip sinak Yadi nu sedang mau kolome. Aduh, kadik dewan kitiang. Coba lu. Rasa kerasa kerosok di gedong pasti ada yang gelanu nyaluk penyaplo onyo-onyo. Nggih, terus. Bali dagang alik. Kerasa kerosok di gedong nak pasti ada yang Laris medal 4 adiko. mau pengumum. Nggih. Donos madal juwone samangke. Kerasa kerosok di gedong nak. Nggih. Bali suwen manyang tosan. Ada yang jangan Lo anu uban bunuh besu. Dong senang nyeledet gitu. Sirot yang kan penyeruang. Ye. Didap-dap. Aduh, ada yang nyen. Ini ini. Ada yang nyen. Sekena mengingat Apa yang kena, menjegekan ada ngong. Sing yo gitu menjegek sing yo anu. Weh. Sepon bumutang. Dapat dena pangati gigin nek ke sisi nek ada yang jang rokok tonen mau tutuh. Atau semayunya pang berat ndo terus. Sap. Ye.